Mu myaka yashize ku mugabane wa Afurika hamamaye abategetsi biswe abanyagitugu, ku buryo uyu mugabane wamenyekanye cyane kuri icyo kintu: kutamenya ibirebana na demokarasi. Kuva ibihugu bya Afurika byakwigenga kugera n'uyu munsi, abo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, abanyamerika n'abanyaburayi, baracyashinja abategetsi benshi bo kuri uyu mugabane wirabura ko ari abanyagitugu. Ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo byiyemeje ko bigomba kwigisha uyu mugabane uko ubutegetsi bwa demokarasi bukorwa. Mu bategetsi bavuzweho igitugu gikomeye harimo Umugande Idi Amin Dada. Uyu nguyu azi iruhande rw'abandi bategetsi biswe babi babaye muri Afurika, barimo Mathias Ngwema muri Guinée Equatoriale, Mobutu Sese Seko Kukumbendo wa Zabanga muri Zaire, General Sani Abacha muri Nigeria, Jean Bedel Bokassa muri Centrafrica n'abandi benshi. Tuzabavugaho bose, ariko uyu munsi tuvuge kuri Idi Amin Dada, umugabo wategetse Uganda mu myaka 8 yose, kuva mu 1971 kugera mu 1979. Uyu yavuzweho kwica abantu mu itotezwa n'iyicarubozo rikomeye. Idi Amin Dada kandi yavuzweho kurya abantu. Ni byinshi byahujwe n'izina rya Amin Dada. Uyu mugabo reka tumuvugeho. Idi Amin Dada yari umugabo munini cyane. Yari afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 93. Akagira ibiro birenga 100. Yari umugabo munini wamaze igihe kirekire akiri umukino w'iteramakofe, ndetse yari azi koga cyane. Ni umwe mu bategetsi bafitweho amakuru menshi, kandi akaba amakuru avuguruzanya. Ategeka Uganda ntabwo yigeze yemera ko hagira ugira icyo amwandikaho, ndetse ntiyigeze yandika igitabo cye kivuga imibereho ye. Ibi rero byatumye inyandiko nyinshi cyangwa se amakuru menshi avuga ku buzima bwihariye bwe byaragaragaye mu nyandiko z'Abongereza bari baramutoje nk'umusirikare. Nk'ubu ikintu cya mbere cyagoranye kumenyekana ni igihe neza Idi Amin Dada yavutseho naho yavukiye. Gusa ikizwi ni uko yakomokaga mu bwoko bw'Abakakwa bo mu majyaruguru ya Uganda. Igihe yavukiyeho cyo ntabwo kizwi neza, kubera ko inyandiko z'Abongereza zivuga ko yavutse mu 1925 avukira i Kampala muri Uganda. Nawe ntabwo yari azi neza igihe yavukiye. Rimwe mu 1972 aganira n'umunyamakuru w'umunyahongiriya Judith Hare, yavuze ko afite imyaka 46. Yatekerezaga ko yavutse mu 1926. Yavuze ko yavukiye mu gace kitwa Koboko. Gusa mu makuru yatanzwe n'umuryango wa Idi Amin Dada ndetse n'icyangombwa cyerekana ko umuntu yapfuye, certificat de décès, byagaragaje ko yapfiriye muri Arabia Saoudite mu 2003, akaba yaravutse mu 1928. Umuryango we wavuze ko Amin Dada yavukiye muri Kampala, ni naho se yakoreraga. Kuri Amin Dada ikindi cyabaye urujijo naho iri zina rya Amin Dada ryaturutse. Nkuko byatangajwe n'umushakashatsi muri kaminuza ya Makerere witwa Fred Guedeko, yavuze ko izina yiswe n'ababyeyi avuka ari Idi Awo Ango Ango. Amin ryo ryaturutse kuri se, Amin Nyabira Tomuresu. Yari yarabaye umuyisilamu. Dada ryo ngo ryaturutse ku izina Dada, rivuga mushiki w'umuntu mu Giswahili. Idi Amin ubwo yari umusirikare w'Ubwongereza, ngo kenshi yabaga ari kumwe n'abagore, yakundaga kurarana nabo buri joro. Buri gitondo ngo bamusanganaga nabo bagore, akavuga ko ari bashiki be, ati ni dada zangu. Iryo zina rya Dada bagenzi be baje kurimwita kubera iyo mpamvu. Nyuma Amin yaje gufata Dada arihinduramo Dada yamenyekanyeho, ahinduka Idi Amin Dada. Benshi bavuze ko kuba atarize cyane byamugize umutegetsi mubi w'injiji wabaye muri Afurika amateka yavo baheruka. Amin Dada mu 1941 yagiye mu ishuri ry'idini ya Islam ahitwa Bombo. Gusa yaje kurivamo atageze kure. Yarivuyemo ajya kwishakira akazi.
nubwo yagiye gushakisha imirimo ariko ntibyatinze kuko yahise atera ikirenge mu cyase aba umusirikare w'Ubwongereza. Hari mu ntambara ya kabiri y'isi. Nyuma y'intambara mu 1946 Amin Dada yinjiye mu gisirikare cy'abakoloni b'Abongereza bakitaga King's African Rifles KAR. Yinjiye muri icyo gisirikare nk'umwe mu bategetsi bacyo. Yanahawe imyitozo ya gisirikare kugera mu 1947 ubwo yahindukaga umusirikare maze yoherezwa muri Kenya. Muri Kenya yari umusirikare muto wo ku ipeti rya soldat cyangwa private. Yagiye muri batayo ya 21 y'icyo gisirikare cy'abakoloni yoherezwa mu majyaruguru ya Kenya agiye kurwana n'amatsinda y'Abanyasomalia yari yarigometse ku Bongereza. Amin Dada yahabaye kugera mu 1949. Mu 1952 Amin Dada na brigade barimo boherejwe guhangana n'imitwe y'Abanyakenya yigometse ku bakoloni b'Abongereza mu myaka ya za 50. Ni imitwe yitwaga Mau Mau. Muri uwo mwaka kandi Amin Dada yagizwe caporal, ndetse mu mwaka wakurikiyeho mu 1953 azamurwa ku ipeti agirwa sergeant. Yakomeje kuba mu gisirikare cy'abakoloni b'Abongereza kugera mu 1962 ubwo Uganda yabonaga ubwigenge. Babona ubwigenge yarageze ku ipeti rya lieutenant. Akaba umusirikare wari ku rwego rwo hejuru mu basirikare b'abirabura. Ubwongereza bukimara guha Uganda ubwigenge, Amin Dada yari afite ubunararibonye bw'imyaka 15 mu gisirikare. Byahise bituma azamuka mu mapeti yihuta. Muri uwo mwaka yahawe ipeti rya kapitene. Mu 1963 agirwa majoro. Iri peti ryatumye agirwa umugaba mukuru w'ingabo wungirije wa Uganda mu 1964. Mu 1966 yagizwe koloneli ahita anagirwa umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Muri Uganda imaze kwigenga yo mu myaka ya za 60, Amin yari igihangange. Amin Dada w'ibiro birenga 100 akagira metero 1 na santimetero 93 yari umusirikare w'umusore ufite imbaraga nyinshi cyane. Yakinaga ibyo guterana ibipfunsi, boxing. Yarogaga, agakina rugby n'ibindi bitandukanye. Yari umunyembaraga rwose, ariko ibijyanye no kwiga byo ntabwo yari yarageze kure. Idi Amin yabaye umuntu wa hafi wa Perezida Milton Obote mu 1966. Yamufashije guhirika ubutegetsi bw'umwami Mutesa wa kabiri Kabaka. Mu 1965 Milton Obote wari minisitiri w'intebe yumvishije inteko ishinga amategeko ko igomba gutora itegeko nshinga rishya rikuraho umwanya w'icyubahiro wa perezida wari warahawe umwami Mutesa, ahubwo hakajyaho perezida ufite ubutegetsi wahise uba Obote. Amin Dada yabigizemo uruhare rukomeye kubera ko yayoboye ingabo zerekeje ku ngoro y'umwami Kabaka Mutesa ahatirizwa guhungira mu Bwongereza. Turi mu 1969. Ku rundi ruhande umubano wa Amin na Obote washimangiwe cyane n'ubwumvikane bagiranye bwo kugurisha amahembe y'inzovu na zahabu byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Kongo. Icyo gihe amahembe y'inzovu na zahabu zo muri Kongo byazanwaga muri Uganda n'imitwe y'abarwanyi b'abakongomani bakabicuruza na Uganda. Uganda nayo ikabaha intwaro. Byari umubano mwiza ushingiye ku kwigwizaho imitungo mu gucuruza zahabu, amahembe y'inzovu n'intwaro. Umubano wa bombi warakomeje kugera mu 1970, ari nabwo wangiritse bikomeye. Icyo gihe Milton Obote yabonye neza ko Amin yari yaramaze kugenzura igisirikare uko abyumva. Yaracyujujemo abantu benshi bakomokaga mu burengerazuba n'amajyaruguru ya Uganda, by'umwihariko abo mu bwoko yakomokagamo bw'Abakakwa ndetse n'abo mu bwoko bw'Abalubara bari bafite inkomoko muri Sudani y'Epfo. Obote yatangiye gushaka kugenzura igisirikare ndetse atangira no gushaka kwikiza Amin Dada. Yamubonagamo ikibazo ku butegetsi bwe.
Hagati aho Idi Amin Dada yamenye amakuru y'uko uretse kuba Obote ashaka kugenzura igisirikare nka perezida wa repubulika, ahubwo ngo yanateganyaga kumufunga amushinja kwangiza no gukoresha nabi umutungo w'igisirikare. Gusa Milton Obote ntabwo yahise amufunga, ahubwo yafashe umwanzuro wo kuzabikora avuye mu nama ya Commonwealth yagombaga kubera muri Singapore. Milton Obote yakoze ikosa rikomeye ryamutwaye byinshi mu myaka yakurikiyeho. Akiva Kampala ajya muri Singapore, Amin Dada yahise abibona neza ko ibyo birangiye mu gihe cyose yaba aretse Obote akagaruka. Amin yahise afata umwanzuro wo guhirika ubutegetsi, maze ku itariki ya 25 y'ukwa mbere mu 1971 atangaza ko ubutegetsi buvuyeho. Mu buryo bworoshye cyane, abasirikari bari bashyigikiye Amin Dada bigaruriye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe ndetse bagenzura umurwa mukuru Kampala, bagota urugo rwa Milton Obote. Biciye kuri radiyo ya Uganda, Obote yiswe umujura urya ruswa unakoresha icyene wabo. Amin Dada nk'umusirikare utari umunyapolitike avuga ko hagiyeho ubutegetsi bwa gisirikari kugera habaye amatora azasubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili. Ibi byari ikinyoma. Mu cyumweru cyakurikiyeho ku itariki ya 2 y'ukwa kabiri mu 1971, Idi Amin yatangaje ko abaye perezida wa Repubulika ya Uganda, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda, akaba umuyobozi w'igisirikare kirwanira ku butaka ndetse n'ikirwanira mu kirere. Ku butegetsi bwe yahise ahinduka igitangaza n'igihangange muri Uganda. Nk'ubwo mu 1975 Amin yihaye ipeti rya Field Marshal riruta yandi yose mu gisirikare cya Uganda. Ndetse mu 1976 Field Marshal Amin Dada yitangaje nka perezida wa Uganda ubuzima bwe bwose. Amaze guhirika ubutegetsi, Idi Amin yasheshe inteko ishinga amategeko ashyiraho inama ngishwanama ya gisirikare ubwo yari abereye umuyobozi. Amin yashyizeho byose, aho agenzura byose birimo inzego z'ubutasi, ubutabera n'ibindi byose mu gihugu. Ku rundi ruhande, Milton Obote yahungiye muri Tanzania ndetse abasaga 20,000 b'abanya-Uganda bamusangayo. Mu 1972 Obote yagerageje kugaruka muri Uganda ku mbaraga, ariko ntibyamukundira. Ibi byahise bihindura byose. Bamwe mu bari bari kumwe na Milton Obote bari biganjemo abantu bakomoka mu bwoko bw'Abacholi n'Abalango, bari bafite imbaraga ku butegetsi bwe. Icyo gihe abasirikare bo muri ubwo bwoko bose basigaye muri Uganda bahise baburirwa irengero, abandi baricwa. Bivugwa ko kuva mu kwezi kwa 7 mu 1971 kugera mu ntangiriro z'1972 abagera ku 5,000 bari baraburiwe irengero. Abenshi bagiye bicirwa mu bigo bya gisirikare bya Jinja na Mbarara. Aba bari abasirikare, ariko bajyanye n'abasivili benshi nabo bishwe muri ubwo buryo. Amin Dada buri wese utaremeye ihirika ry'ubutegetsi rye yaramwishe, kandi nabi cyane. Abanya-Uganda batangiye kumutinya. Idi Amin yikomye abantu bakomeye bo mu yandi moko atarayo yakomokagamo, kubera ko yabobonaga nk'abanzi. Ukuyeho abasirikare bakomoka muri ayo moko, abandi bantu bajijutse kandi bashoboraga kumvwa n'abaturage barimo abayobozi b'amadini, abanyamakuru, abahanzi, abayobozi bo mu nzego zo hejuru, abacamanza, abanyamategeko, abanyeshuri bo muri kaminuza n'izindi ncabwenge. Aba bari bo banzi nimero ya mbere ya Amin Dada. Abenshi barishwe cyangwa burirwa irengero. Ku butegetsi bwe, inzu z'ibanga cyangwa ibizwi nka safe house zakorerwagamo itoteza rikomeye ku banya-Uganda. Bamwe baricwaga barashwe cyangwa se bicishijwe ibyuma bakajugunywa mu nzuzi, abandi bakagaburirwa inyamaswa. Ku butegetsi bwa Idi Amin hari n'ubwicanyi bwaberaga ku karubanda bugamije guhahamura abantu. Nk'ubwo imbere y'abantu mu ruhame
ku mashuri, ku mavuriro, ku masoko, imbere y'inyubako za leta. Benshi baraharasiwe, abandi bagacibwamo ibice. Benshi bicwaga n'abacanshuro Idi Amin yari yaravanye mu bihugu bitandukanye, barimo abanyekongo n'abanyasudani y'epfo. Umwe mu bisha abagande benshi ku mabwiriza ya Field Marshal Amin Dada ni uwitwa Isaac Maliamungu. Yahamuye abanya-Uganda muri ibyo bihe. Uyu mugabo Isaac Maliamungu rimwe yafashe umumeya w'agace ka Masaka yitwaga Francis Warugembe, amwica nabi cyane amushahuye. Imiryango mpuzamahanga muri za raporo zitandukanye yagaragaje ko ku butegetsi bwa Amin Dada hishwe bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 300. Ndetse umuryango Amnesty International wanagejeje ku bihumbi 500 bashobora kuba barishwe ku butegetsi bwa Amin Dada. Amin Dada yizeraga bene wabo bo mu moko yakomokagamo, kubera ko nk'ubwo mu 1977 aba bene wabo nibo bari bagize 60% by'igisirikare cye. Abajenero 22 mu gisirikare cya Uganda bakomokaga mu bwoko bumwe nawe, ndetse 75% by'abari bagize guverinoma naho bakomokaga. Andi moko yari ikibazo ku butegetsi bwa Amin, ariko nubwo yakundaga abantu bo mu bwoko bwe, abatarumvaga neza ibyo ashaka, cyane cyane abatarabo mu idini ya Islam, nabo yarabicaga. Ku butegetsi bwa Amin, kuvuka mu bwoko bwe ni ukuvuga ubwoko bwa se cyangwa se ubwa nyina, ukaba umuyisilamu, wabaga uhawe ikaze kandi ukabaho neza mu gihugu. Amin amaze guhamura abagande, yahindukiriye abanyamahanga. Abo yibasiye bwa mbere ni Abanyaziya, by'umwihariko Abahindi bari bamaze igihe kirekire muri Uganda ari abacuruzi. Mu kiswe intambara y'ubucuruzi yatangiye mu 1972, Abahindi yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kubirukana, abashinja ko bikubiye umutungo wa Uganda. Mu buryo budasanzwe, Amin Dada yategetse ko Abanyaziya bagera ku 50,000 bari bafite passport z'Ubwongereza bava muri Uganda. Nyuma byaje no kugera ku basaga 60,000 batari bafite ubwene gihugu bwa Uganda. Abo Amin yirukanye bakwiriye imishwaro bajya mu isi yose. Abagera ku 30,000 bagiye mu Bwongereza, abandi bajya mu bindi bihugu birimo Australia, Afrika y'Epfo, Canada, Fiji, Ubuhindi, Kenya, Pakistan, Sweden, Tanzania na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibi ntacyo byamariye abanya-Uganda, kubera ko imitungo Abanyaziya basize, Amin yayigabanije abari abasangira ngendo be, barakungahara bikomeye. Gusa bahawe imitungo ntabwo bayicunze neza, kubera ko nta bumenyi n'ubunararibonye bari bafite mu gucuruza, byaba ubucuruzi busanzwe cyangwa se gucunga inganda nk'uko Abanyaziya babikoraga. Kubera ko nk'ubwo aba Banyaziya nibo batangaga 90% by'imisoro. Kubirukana rero byatumye ubukungu bwa Uganda bugwa hasi cyane. Benshi bati Idi Amin Dada mu bujiji bwe bwo kutiga ntabwo yumvaga icyo akoze. Mu kwibasira abanyamahanga, Idi Amin yashinzwe kwica abacuruzi b'Abanya-Yemen bagera kuri 500. Mu mibanire n'amahanga naho Idi Amin yabaye undi wundi wanatangaje benshi. Ku butegetsi bwe yari yarahoze ari inshuti ya Israel, ariko aza kuyitera umugongo yisangira Abarabu barimo Colonel Muammar Gaddafi n'Abanyapalestine. Mu gukorana na Gaddafi, umutegetsi wa Jamahiriya ya Libya, byatumye nawe amwemerera kumuha miliyoni 25 z'amadolari nk'inguzanyo. Amin Dada yahise yirukana Abayahudi bose bari iruhande rwe, guhera ku bajyanama be mu bya gisirikare n'abandi bakozi bose b'Abayahudi bari muri Uganda, ndetse aca umubano byeruye na Israel. Ibi byanatumye afata umwanzuro wo kuba umufatanyabikorwa w'imitwe y'Abanyapalestine bashimuse indege ya Air France yavaga Tel Aviv muri Israel igiye Paris mu Bufaransa.
iyi yarashimuswe maze Amin aho ubuhungiro abayishimuse bayizana ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe. Ahangaha yararengereye cyane kubera ko guca umubano n'abayahudi ntacyo byari bitwaye cyane, ariko kubashimutira abantu byo ntibyari gukunda. Batabajije uwo ari we wese, abayahudi n'umutwe wabo w'abakomando wa Sayeret Makhtal muri operasiyo yiswe Operation Thunderbolt twanavuzeho, cyangwa se Operation Yonatan Netanyahu, abandi bo banayise Operation Entebbe, biyemeje kubohora abantu babo ndetse no guhana Field Marshal Idi Amin Dada. Maze mu gicuku cyo ku itariki ya 4 y'ukwa karindwi mu 1976 abari bashimuswe baratabarwa, nk'uko twigeze kubivuga mu kiganiro cyihariye twavuze kuri iyo operasiyo. Ku rundi ruhande, umubano wa Amin n'Abongereza bakolonije Uganda ntabwo wabaye mwiza kubera ko yumvikanye kenshi yibasira umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Yigeze gushyiraho gahunda yo gushakira imfashanyo Ubwongereza ngo bushobore kurokoka ibibazo by'igwa ry'ubukungu bwagize hagati y'umwaka w'1973 n'1975. Gusa yabaga barinyega. Amin yatoteje Abongereza bari mu Uganda, bamwe arabafunga, ndetse rimwe yigeze gutegeka ko bamutwara mu ngobyi mu ishusho isa neza neza nk'uko Abanyafurika batwaraga abazungu mu gihe cy'ubukoloni. Idi Amin ku butegetsi bwe yaciye umubano n'ibihugu by'abakapitaliste, yisangira abasoviete, bagirana umubano ndetse bamuha ubufasha bwinshi bwa gisirikare burimo intwaro nyinshi, cyane cyane indege za MiG-21 zari mu zigezweho muri ibyo bihe. Izi zakorwaga n'abasoviete, inyinshi muri izi ngizi zatwitswe n'abayahudi ku kibuga cya Entebbe muri ya Operation Thunderbolt. Umubano n'ibihugu bituranye na Uganda ku butegetsi bwa Field Marshal Amin Dada ntabwo nawo wari mwiza. Uwa mbere batumvikanye ni Mwalimu Julius Nyerere wategekaga Tanzania. Cyane cyane bashwanye kubera gucumbikira Milton Obote yahiritse ku butegetsi, ndetse n'abarwanyaga ubutegetsi bwe bose biberaga muri Tanzania. Amin yigeze kubwira Nyerere, we niba uri umugabo uzaze muri ring ya boxe dutikurana ingumi, hanyuma ibibazo byacu tubikemure nk'abagabo. Amin yagiranye ibibazo na Kenya ya Mzee Jomo Kenyatta, cyane cyane biturutse ku kuba abasoviete barashakaga guca muri Amin kugira ngo bahangane n'Abanyamerika bakoranaga na Kenya, ndetse banashakaga guhangana n'Abashinwa nabo bari muri Tanzania, kubera ko Nyerere byinshi yakoze muri Tanzania bisa neza neza n'ibyo mu Bushinwa bwa Mao Zedong. Amin na Kenya kutumvikana kwabo kwageze ku kigero cya nyuma mu kwezi kwa 2 mu 1976, ubwo yavugaga ko hari ibice byo mu burengerazuba bwa Kenya byahoze ari ibya Uganda. Akivuga ibi, Mzee Kenyatta utarakundaga imikino yahise abwira Amin ko nta butaka bwa Kenya bushobora kugira aho bujya, ahita nohereza abasirikare ku mupaka wa Kenya na Uganda. Amin abonye bikomeye acisha make. Ibintu byadogereye ubwo Kenya yahaga ubufasha Abayahudi muri cya gikorwa cya gisirikare cyo gutabara abaturage babo bari bashimutiwe Entebbe. Wari minisitiri w'ubuhinzi muri Kenya Mackenzie yaje no kwicwa ubwo indege yari arimo yaturikanwaga n'igisasu mu 1977. Uru rupfu mu buryo bugaragara rwose rwegetswe kuri Idi Amin Dada n'intasize. Uretse Kenya na Tanzania, Amin ntabwo yumvikanye n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo yabangamiraga imodoka z'ubucuruzi z'u Rwanda. Ngo icyo gihe yavuze kenshi ko u Rwanda ari igihugu kitamuteye ubwoba ko yanakirasaho za bombe. Amin rwose abaturanyi be ntabwo yabahaye amahoro, cyane cyane abatari mu murongo umwe nawe wo gukorana n'abasoviete b'Abarusiya. Icyo gihe bategekwaga na Leonid Brezhnev. Muri ibyo bihe nyine Amin yabaye igitangaza n'umuntu uteye ubwoba muri Uganda, ariko mu mahanga yahoraga asekwa kubera ko ngo haba diplomasi, gutegeka n'ibindi byose ntacyo yari abishoboyeho. Ku rundi ruhande, Idi Amin yari yarabashije kurokoka ihirikwa ry'ubutegetsi inshuro nyinshi, abikesha kuba abantu bari muri hafi barabo mu bwoko bwe n'abacanshuro yahembaga neza.
Gusa rimwe yakoze ikosa. Idi Amin ashotora Muzehe Nyerere, undi nawe atamubabariye akora ibyafashwe nko kumuhana, ari nabyo byamuviriyemo gutakaza ubutegetsi. Byose byatangiranye no guha amabwiriza igisirikare cye yo kwigarurira intara y'Akagera muri Tanzania ni mu kwezi kwa 11 mu 1978. Mu by'ukuri nta mpamvu ifatika yatumye Amin yinjira muri iyi ntambara, ariko icyagarutsweho na benshi nuko ngo Amin yashakaga gukemura ibibazo yari afite muri Uganda, by'umwihariko mu gisirikare. Icyo gihe yari yarisha abantu benshi barimo abasirikare bakuru, abanyapolitike nk'abaministre, abacamanza n'abayobozi b'amadini. Ubukungu bwari bwaraguye hasi kubera ibyemezo yagiye afata. Mu gisirikare harimo amacakubiri kubera ko Amin ntabwo yari akibasha kukigenzura, ahubwo bamwe mu bari bashyigikiye Vice President Mustafa Adrisi wari ufite igice kinini cy'abasirikare bamwumva, ikindi kikaba kuri Amin Dada. Hari benshi bashakaga kumuvana ku butegetsi kubera ko nk'ubwo hari hashize umwaka umwe gusa Idi Amin arokotse igikorwa cya gisirikare cyo kumuhitana akavanwa ku butegetsi kiswe Operation Mafuta Mingi, cyamusize akomeretse. Ntabwo yari afite igisubizo kuri ibi bibazo, by'umwihariko abasirikari batishimye. Gahunda ye ngo kwari ukurwana bagafata ibice binini byo muri Tanzania, bagasahura bakikungahaza nk'uko bisanzwe bigenda mu ntambara nyinshi. Abanditsi benshi bagaragaza ko Amin yabikoze yirengera. Akimara guha amabwiriza abasirikare be yo kwinjira muri Tanzania, Amin Dada yatangiranye intsinzi ikomeye cyane, ahita afata ibice binini. Muzehe Nyerere nawe aya yafashe nk'amahirwe meza yo guhana no guhirika uwamuzengereje igihe kinini. Mwalimu Nyerere yegeranije abasirikare be ba Tanzania maze abahuza n'abarwanyi b'abanya-Uganda bari muri Tanzania, barimo n'umutwe wa Fronasa ya Yoweri Kaguta Museveni, abahuriza mu kiswe Uganda National Liberation Army UNLA. Maze mu kwa mbere mu 1979 nk'umugabo w'ikirenga wa Tanzania Julius Nyerere atangiza ibitero byo kwirwanaho agamije kwirukana Amin Dada ku butegetsi. Mu kwa mbere mu 1979 igisirikare cya Tanzania n'abarwanyi b'abanya-Uganda nk'umuhengeri wo mu nyanja bituye ku ngabo z'Abagande mu bitero biremereye. Abatanzania intsinzi bazigeraho bihuta cyane, basubirana ibice byabo, batangira no kwinjira muri Uganda. Amin yatakambiye Gaddafi na PLO y'abanya-Palestine bamuha ubufasha bwo kurwana bwarimo abarwanyi n'ibikoresho bya gisirikare, ndetse yasabye Arabia Saudite na Iraq, ibihugu by'abayisilamu, kumuha inkunga ndetse aranafashwa. Ariko byasaga naho nta kintu kigihari cyo kumukiza umujinya wa Julius Nyerere yanduranijeho igihe kirekire kandi kenshi. Kuri iyi nshuro byari byamurangiranye. Field Marshal Idi Amin Dada yaratsinzwe ariruka cyane, maze ku itariki ya 10 y'ukwa gatatu mu 1979 ingabo ze zatsinzwe bikomeye cyane mu rugamba rwitiriwe Lukaya. Nyuma yo gutsindwa, umuyobozi w'igisirikare cya Uganda Yusuf Gowon yasabye Marshal Dada guhagarika intambara, undi arabyanga. Amin mu cyizere cyinshi ati niba mudashaka kurwana genda byikorera, ndetse yahise anirukana uyu muyobozi w'igisirikare Yusuf Gowon. Gusa Marshal byari byamurangiranye kubera ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu abasirikare ba Tanzania bari kumwe n'abarwanyi b'Abagande bari hafi y'umurwa mukuru Kampala. Aha yarabibonye neza ko yatsinzwe, ahatirizwa guhunga, ndetse nawe agana mu burengerazuba bw'igihugu mu bice yumvaga ko ari iwabo ndetse anashyigikiweyo. Yavuye mu mujyi wa Kampala n'indege ya helicopter, ahunga ku itariki ya 11 y'ukwa kane mu 1979. Ava mu mujyi wa Kampala wigarurirwa n'igisirikare cya Tanzania. Nyuma y'iminsi 2 gusa yahise asimburwa na Yusuf Lule ku butegetsi bwa Uganda. Abamutsinze nabo ibimenyetso by'ubuhangange bwa Amin bagiye babihanantura kimwe ku kindi, ariko ubwicanyi n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa byo ntabwo byigeze bisibangana.
Idi Amin amaze gutsindwa yatangiye urugendo rw'ubuhunzi kubera ko ntabwo yari kuguma muri Uganda, ntabwo yari gukira bamuhiritse ku butegetsi. Idi Amin yahungiye muri Libya ku musangirangendo w'ibihe byose Muammar Gaddafi. Arahaba ahava mu 1980 ajya gutura muri Arabia Saudite, aho yabaye kugera yitabye Imana ku itariki ya 16 y'ukwa munani 2003. Yari afite imyaka 75 y'amavuko, apfa azize indwara y'impyiko. Idi Amin yarinze apfa nta kwicuza na gutoya agize ku byo yakoze ku butegetsi bwe, ahubwo yapfuye akemeza ko ari we mutegetsi mwiza Abagande bagize. Rimwe ari mu buhungiro, Amin Dada yagarutse muri Afurika agera Kinshasa ashaka kongera gutangiza intambara muri Uganda, ariko Marshal Mobutu amubera ibamba. Birangira Amin asubiye muri Arabia Saudite. Nta wigeze aburanisha bwana Amin ku nabi yakoze, ndetse nta nubwo yigeze agaruka muri Uganda kubera ko Perezida Yoweri Museveni yavuze ko nahagaruka azabazwa n'ubutabera iby'amabi yakoze. Mu buzima bwe bwose, Field Marshal Idi Amin Dada yashatse abagore 6 barimo Madina wapfuye mu 1972, aho bivugwa ko ari Idi Amin wamwiyiciye. Mu bagore 6 yashatse yabyaranye nabo abana 43. Yise amazina menshi uretse kwipeti rya Field Marshal no kwita Perezida wa Uganda ubuzima bwose. Mu 1977 Ubwongereza bwaciye umubano na Uganda, maze Amin avuga ko atsinze Ubwongereza, maze ahita yiha izina ry'uwigaruriye Ubwongereza, Conqueror of British Empire. Idi Amin yavuzweho n'ibindi bikorwa byinshi birimo gukorera imihango ku mirambo y'abantu ndetse no kubarya. Mu 1977 Henry Kemba wabaye minisitiri w'ubuzima ku butegetsi bwa Idi Amin mu gihe cy'imyaka 3 akaza guhunga igihugu mu 1977, yanditse igitabo yise State of Blood: The Inside Story of Idi Amin. Ubutegetsi bw'amaraso, inkuru y'ikambere ya Idi Amin. Yanditse ko mu myaka 8 y'ubutegetsi bwe Idi Amin yari afite imyitwarire yihariye, cyane cyane iyo yakomoraga mu bwoko bw'abakakwa, aho abarwanyi babo bakoraga imigenzo yo kwikuriraho imivumo ku banzi babo bishe. Ni imihango irimo gukata ibice by'imibiri yabo bishe, bagamije gusenya roho z'abanzi babo cyangwa se bakanywa ku maraso yabo bishe. Ngo Amin nawe ibi yarabikoraga kenshi. Ibi ni ibintu byagarutsweho ku buzima bwa Idi Amin Dada, bigahuzwa n'imigenzo nk'iyo ngiyo yo kwica bidasanzwe no kurya abantu.